Kuri uyu wa kabiri imikino y'igikombe cy'amahoro yakomezaga muri kimwe cya kane umukino wo kwishyura Rayon Sports yakiraga ikipe ya Vision FC. Ni umukino waje kurangira ari ibitego bitatu ku gitego kimwe cya Vision FC. Mwataka Paul Gomes mushyashya wa Rayon Sports yaje gutsinda igitego kuri penalty. Ikindi gitego cyatsinzwe na Ndeke Felix ndetse na Ganijuru Eri. Igitego cya Vision FC cyatsinzwe na Harerimana Jean Claude uzwi ku izina rya Kamoso. Rayon Sports ikomeza mu gikombe cy'amahoro ku giteranyo cy'ibitego 5 kuri kimwe cya Vision FC. Umwataka wa Rayon Sports ariwe Paul Gomes nyuma yo gutsinda igitego cye cya mbere yaje kugira icyo abwira itangazamakuru nyuma y'umukino. Ndetse turumviraho n'umutoza wa Vision FC icyo yavuze ku mukino ndetse n'icyo umutoza Julien Metz wa Rayon Sports